thiltu ngai tu du dominan zaten chibai ole tutu mangai ding mi hi mai pasal ro ri that theu tu asi chumi chu payet ha that pakhat mo that patni mo that selam lam hla e panga mo that chuai tama that pahra leng lo thati chu chu yang zat cha that ti pol tla kim ten kan ngai viok thena denga rang ngai pe zel na lo som hai si thu film hlei lia chun nuna film polin an inan sak asinan a polin an mai kul la lai nan set bal ti kha omi tu ban ngai nang mi thona pe paro mo chuka theilo chun pakhal le chu luru tu pol hi an mai thuan du thei zat ti hi karak rot ve mai khotlanga se ko khana se community pakhat khata se lungru tu pol hi an thuan du thei zat ti nan rot da ve mo chuka theilo hi chuak pol thoi na ton hi chu har zanang tia karak rot ve mai asi chu kan thu pe kan feding pasal hai khat hatin an nei sia chautu nu naw sural khulthum abri ti an komi iran nu naw pakhati thula hin kan leitun social media chu alwa khadu zet kumsomnga porki upa hi iran nu hi iran rama chun black window tin an ko anei mi pasal pol minung hlei khat rawri pe zomin atha pe viona ronga anena ga chun iran thu then zungin thuboi an oter hi iran nui ti nung le rap thla zati mi athana pol chu aliam cha kumkul deng lo lai a thupo thei asinan anena ga chun nom te thei so sala si thei cha zet mi a thu pol le ama son ding mi ko thu thena pol chun khovel deng so khopin mi thei a hlo zet hi nu na nu hin jiang tin a chang wei thok kan thil pe vi voding khulthum abari to mi pol hi thong kha zakwa somre da silole thong kha zakwa somkwa kumlai sikhan arak changwai thok tia ro ase khulthum hi afimi thilnunga nei vezet pasal anei tika atlang pithu in kum upalam pang chun pomlai ne lo nupi thisan zo asilole nupi thon thena zo ti ve mi har lungleng kum upa putar ti ve ashili anei tlangpi chutin pasal anei nu kumre lo te a apasal po chu tursia thona hrai athat theo chuti atha theina denga ol samten atilok ve me lowi nuamte ten ma ala midange jiang man ril hel lo dingin ma ala theo thimna ka ti sen sang si zun thlum si imu si ti vek si le vai pol kha amang ma sa theo chutin apasal po chu anna andam lo nu nuamte ten athat tursia ti vek hrai in athat mi chen khat atha dan ve thung chu thawal lo le lukham ti vekin an tho himna big asimi an ka le an nar pola phi saki chutina that hai theo chu pol chu sithai thilo pola tha dan theo si khulthum abori hi nuna film ver thera zet arak si ve tika mi pa popo kha pasala anei lok ve chelo kum upalam thlang ti pol kha abi khiat lang pi chutin kum upachia a then tla chu putar tong thimna ka vun chayo sala an thimei ding ti vek thuki upa an si hi ami thami pol hi amai thami vek silowin tarnat asilolen nanna pakhat khat rongi thian si tin a pholok men theu chutin khulthum aburi chun apasal poli nei sia in le lo sumpa ti pol an rawa chaw vivo chuti veki akho khan thiamna pol chun kumziang maza zom mani thailo ding in khwa khang thai alwat thei shi hlok khal hlok pi zeti million zet asizo chuti thila fe tluang re ro laya chun mi thalo mi swal ti ve alhe che mi that ti vek la hi chu kum khwa thu hlau zep hlau ti vek ngai rak thailo mi that pheitla chu an thi senin mi a kausal theu anak ti pupa polin chutin a tum hlai khana apasal asimi kholam reza babai an ti mi pa chu kum somre panhi akim tika khulthum tang sin a thi ve a thi no re lo te a kholam reza I fa pa chun apai thina thua rin helna anei tlat me chuirin helna anei mi ti fiang tu biu chu arol pi pakhati nu khal hi khulthum tia an ko mi nu na pakhatin tursia hrain rak tha zo tu avan mang suak duk di chutin ane na ga chun khonglam re zai fa pa chun thunei tu pol hena jingzoina nei sak dingin theiterna anei khulthum abori chu palik polin jingzoina nei dingin an kai an throi atan tira chun khulthum chun jangman thu arel thadu lo chutin jingzoina tha ten am bun nei ngai tika chun aliam cha kumkul leng lo lai sin thimbang zeti mi arak bum mi thu pol hmo chu
hai langin a umta amale ma khala phong so ko o thu lo lo ziaro atele hi ane te big apasali ruang autopsy ane na ka apasali taksa chun sisia tursia tampi an hu rau thil tampi ane mi le jiang pote ti thatak an nei nuwa chun ama te a phong lo lo hi apasal pol china ka hin mopur tu big asi thu a chawlang oi thu an su na ka chun minung jiang mo chak che that ti mi chu phiang ten asim lo athami pol hi hlei thumin hlenga an cement thei ti long in asim arap thau du na sa hiti hin khalthum hi mi hlei khat tha thu boi le midang tha tumna thu boi thon thu thena zunga hruai asi athu then fel asi zo thong hi kulwa September tha athu hi rel sak asi Iran copy teran thu thena zung pi bika athu hi rel chat asi athu an then sak dan chu voira thiding in le kumra thong tading in an rel sak an then sak voira thiding ti mi hi voira an thatding tina silawin an na thei bi thramnak an peding tina si hi nupinu khulthum chun afanu rangi atwa mi asi thu asim ve ziaro atile khulthum hi na hak te lai sin har sajet anak si chutin kumtling lo ten anu le pa in atinin shramin pasal nei termi si hive apasal le khat pola tha hana pasal tam pera nei zo chui apasal pol chun nasatakin an vel nasatakin an shemtho chutin atlungi pasal nei sa chutin atlungi pasal anei sa chutivek chu amai din hun si chun arung pavi voi hiti hin tui pasal athami pol idea hi amate pol so mi si sipun tursia pol kha aroi khomi chuti that mi si pasal pol hi thenkha chu kum hi tlan tlang thenkha chu kum khat tlan tlang thenkha chu tharuk long tlan tlang chute khan himi tursia sisia drug polin a that theu himi drug ape an thilo sile khon thabolin an ka le an nar te ve hupi chuti khana that theu si jantin nan rod ve jantin nan mu hi thulak an ngai na ka sin nan ram mo hamak lo nan ti ha comment na kai na hlom na lo som hai si hi ve nu pi kan ok tong lo kan ne lo hi kan wan tha e garak ti ve me si chu nan za te par kan long oi